ngamubuli ngakikirisi yale moyo yale aumiete mono yao ntebia hapana, tumempoteza wote wenye walikuwa huko ndani, wote wamekufa. Na boli ngakiasa mimi sikuwa nimejua bado kama ni kushutiwa. Ndio Chris yako deal ni gani? Angekuwa naishi place kama hii, Chris alikuwa na dream mingi chabe ile shattered. Alikuwa na dreams mingi. Tu angonya to tare pare tu anyare nyomba kete yagachi yonte biesta. Kan tu agachi nyomba kune. You only want justice. Hata kama atazikwa, tujue alikufa na hiki kitu na hii kwa sababu ya hasira. Wauliza nini alishikwa na nini, ziko wapi hizo vitu? Nothing. Nitinda tinkuwa na mange zenye chokero litukelia murao baitire. Ni fact nilienda nikajionea mimi mwenyewe. Niliona usuni sana. Wakati niliona ndugu yangu anauawa kama mnyama namna hiyo. Mwana kamuli dada yako wapi? Mwana cheta akatebanga silali kama dada yuko kwa kitanda. Ana maswali ya mwana yakonya kumboli na mbere tama ko. Abagenda tokonya kumboli nga dada yako wapi? Mwancho muligererio Gusii Voice na ande ntukuwakirambia mono sayo endete kwenye ku watch story cheito itukulia ronko koletera mugana ku ruchinsemo chia Kimango. Kimango ni kinyoro kiga kigotoka ime ya Marani sub county, ime ya Sensi ward, Kitutu cha Chenot, ime ya Kisii county. Bamurambale bane barasetwa masasi aria se town ya Sombogo bagasirie bangimabo nigigotebekananga n'abasigari babarasete kulingana n'abantu bune bakunye gukwana. Aiga ninde somo chiyo yamo asomo muroyo mo abeteka gusiri bugimo bwae asenchire yo kuraso lisasi ndete kwasoka igabanya kenyero niko bali bwate ubororo bonge amangana mange bagotenga bamuraba mbalenge baibi ngaki abantu abasigari bako barasa masasi likabale kuba bwata amangana ina ante tosema atoigwe asenchira yo boikirano tegwa kirambu ya mono aya wendete ko subscribe this channel ya Gusii Voice. Thank you so much. I know montomi ya thumbs up puna batambe ko batei na ndonyo tura subscribe na bogo subscribe oniga elitoba bange ase community ito ya the Gusii Voice. Nchenkuru ko Brian McKnight tigansema elito igwa mangana arega igoro yo gwituko bamurabane amasasi egotebekana ngana basigari babaitete asinginje kubanyora gose mpara. I really don't understand well tigatusema elio toigwe ekikiabete bwati gocha tusema toigwe kiabete Mancho muligererio Gusii Voice na ndibuna na batebia Gusii introduction na soira somo chioiga ime kinyoro kia Kimango. Kimango gotoka ime ye sub county ya Marani Sensi ward, Kitutu cha Chenot, ime ya Kisii county. Aiga ninde ne familia yamo ebwato borosana singincho gosirio mwana obo senchire tamanyikaini osesinginje bagatenga bagetwa masasi ne gatebekana onna mamu abo gaiga tiga tweresa sobo agale tumanyenki kiabete azara amanyombo ene bwa bana babo akikuru kumonga samarie tengor kumirika mukira nyaseti yeke nyurunke Kimango yaringe chimatano mwana nakagende kenyonsi sao kore gasi yabana karo cheska saa 12 ngamutebikirisi kwa inokire mo ichirani yangonyire besa ngutumirore ntoma chera singinjo na mayetena ekenyonsi ekindi injusikia chaka mbaranyora besa kumwana agantebia ya mama tinda acha nkorosi toro tikuretie nyomba ebe buya igonko nyorunde nkagenda nkarento machere nkayeka ngarosia ngachikuganya umwana nkamuganya akabura saine gaika akabura kerabura nkabwata baka sasta mwana yataraja nyikaransi nkabana chinse chabe rate ngachikumuri gali mutecha nkabwata ngapaki omachere uyu amanetengu nechae eturungi ngaiwera mu mwana uyu echikoni yane sinari kurugira na akurara nkabwata ngabeke ndagere mesa ngachangarara dinarara burire chika chinsa 12 igoro nkayumna ne kurate yabuga ngasitoke kurate ne yakiyabuga umuro na gaita yomo
ngaigore tirisa korigere ndora nyombe yingo mwana mepiga acha butuko orara oitanta intaigweti orara ngobori mumurwane ngakingie kibano kiabuga ngayaya akambisa ngaya atare konte bitiaya ntimanyeti ngirete ngonyora chichirani chigocha ibere chikonte bi ibwaki igorango ngaigora nkababori ngaki nkimwachira bono butuko iganye twacha kugukwani mwacha kunkwani mwanya gocha moche kunkwani korero moche kunkwani enyombe eri moroche kirisi gaitiru gose gabetiru eme gose gakure kaboro ngababori enyombe eri mwana moroche esie kireiga kirisi moyare ngasoa korera iko batarantebi kero nasoa korera oyo moro mwana one bono nkoruko mwana one akamanya korua bono akamagonte biyaya egento kiagera mumurone naro monene bono ngomba chare aroni neri gacha mwane ochaka guturuania ninje nari gukura ngabatebia ya aroni umuntu monene tiganje mukwanire ngabatebisaba bagasaba bakagenda dibagenda chenare bogitini cyanga cyokora tigambo kembe kicyanga burungi na bekiri cyanga nyore bagocha dibacha kanane mai ko baburi nkirende gakwete bamunankwendore ochikoroseri umwana eronguri agende school nande ngigwacha gokora ngaswa kurira immediately nina swa korera na baro bagaswa korera ekara baswa korera bono ngaswa go kunyumba ngo swa korera ngo baburi nganyimo ko ngene mweroche nganonye ndwarite nje narwari emyako yo no yo 10 nje timbwa ati obongongore ngenga abantu abanga kibacha ngaswa korera gagwe kana sa korera abantu bagoche ndagete kominyoka bakumbwata cyanji kumbwata wano njengo zakakorera ngo zakorera utyana chikirani chikoba iko chikogenda ngo tikaraga agu chinguru chikambara bakabane senyi karanzi omwana ona igari kurumarani ali nete propa gisinero etugutugu omusanyo ya naro omwana onka ubate etugutugu ekero baba minyoki baba kasombogo omwana iriye inogete ebintu biri byaye gachiete nabyo abwate masini yo kubigingira ngo chacha gisimi ngorosi ali gisimi libona bago akage libona bachete marani bakagenda nebintu ebyerorime ebintu akaba nebyabandi tari kubitiga aiche nabyo akagenda eri ebintu ibona byeroriye yime karaba minyokibwa bago ikirisumbugo igo bona nkaba kominyoka gocha rende gochanga bagocha ebaiteira sakuru gusumbugo muna baiteire rorime etugutugume no baiteira abana abo bona nje tinga manyete tinga abana mbagaitire eri abuna libona ngocha kwegubona ri tinga ibuna bachete bagikasombogo no baiteire abasikari bakobwisirimbi ngatumeuwa abantu bakumnyoka gucha bachete bakonyora abana batagiti baligeri bana abo abasisiro urukigo cyaje abasikari abana abule bakoiru mocheri bakwete bono gaki bono korweri abana abo bintu ibyanyore tirori imigo nesambu negenteke bagusambire tukia nekisimie ekyo gendo kende nkiare ngororo magweseri oriegini nchega kibone gento ngorira igondo alto mwana uyone nero rikogenda onyore ebesa ogoro machero uminyoki gocho ndetera nando irana nando genda nando konyoro yonde nero komore nte biguta yakinje nabona bona korweri muno mwana uyaga kwete aboncha ndegetiga nanya konyora na no muntu gocha nonye ngabori na kisobo mwana uri ngakiere bono gakingu sabe serikali enkonye nande manyenga ekero maete mwibya abwatiru ngubwatwaro bwatanye ne litoko nyene mbori osibunero banyore chimbori ekikirisi babwate ebintu babwate bikenda bakese serikali bararenge kene ya bana bana baibi. Pole sana soko sirili kumwana ubu Krisi mwana type kiolenge korubuno kumukini bakabona igabero umuntu mone Krisi ase mwana nero mwana munabono ninanya igarengo umwana ore koigwa nande tarenge so kwana tari mwangararu akasoma buyare buya munarenge kuru form 1 form 2 form baka form 4 munachete university akode ku mu university paka inanya konyora atna mbona abantu mbona bachagite kumanya senge nchago soko chikonyora epikipiki bantu bangemba mumanyeti tari mwana ore barabara tari mwana
igatore nkaigo boka mambi bwa busa tikatindi kwenyara obucha macho gendro chole nta mache osoka na nducha muchi omuntu tari kurase ningi tomenye denje wikanera mwana ukalengale nero mwana omukogoti wa ngibona bahote babako baitera tebagoteba ng'i bachiete marani ng'a bakagenda eseme ng'e ekwesama echikwenda chikorosi chikeki ng'a bakagenda bakabuna bakaira ebinto chire ebinto ebinde baibete kasi tukabibeku bire chigunia ebibairete bakeserekari ng'a mbabunete bakabogori chi ebireti 10 bakabogori chibasa kurwa ebinto eserikali ore ebinto ebi ibo basikali ba confirming ng'ana babaitete bakoirwe report ni ya serikali ng'ana basikali baba rasita masasi basikali no babatita masasi yorate y'abantu bakoligirete chinse chiga igoro yo boituko mwana ubona boigonki ng'aki oroche gap kwanya urasa ubuma bwa igoro yo mwana ubu gaki omwana oyo engo simuna kirisi akwete munante muna nabo gete nabondeiga timbwa tinjerende gaki serikali engie ime eborio bomaene bororekane bwa kirisi omwana oyo nabwate omuswati nabwate n'omwana ntobwate injerende mwancho muligeri noroche amongina bunabwate obororo gaiga igoro yo gusirika omwana oye nigo tebekanga nabwate omwana oromoke nabo igo muswati tete gokora story no muswati oye nera aratwerese ng'a itukeri ng'aki ere bagambete n'omugaka oye nsanga pia moteti agoche ng'aki arengi ng'aki paka oyekire agache gusiriba obogima bwaye toenda ndare mwancho muligeria bono iga nonde n'omong'ina Kristo yo oli marembo boniga nte turaeres aratwerese nere igoro yo gusiri omugaka oye nabo igo ng'aki yawe mwaffectira ng'ana ng'akire tukeria arengi ng'aki bachagete tukogwikira paka boniga state of mind kiabwate nabo igo mbiriro kiabwate uchese serikali eng'aki bune iga gusasa muligeria onde otuligerete chinsa bune ichi ng'aki kuri madam Goro kwesta nyang'ara kangai ngere sasuri tatebi ng'aki litukeria chagete naye ng'aki omaete igoro yo gusira kumugaka ogwikira chinsa ichi Hitukere na bogete I was at home, nilikuanga nyumbani, kwa nimeenda nyumbani but tulikuwa tuna chat through Facebook. Wano akantext akantevi alikuwa kuna kinyozi yenye ilikuwa imefunguliwa ya kazini yangu na wakonyara chakiri kwa kutoka on Sunday. So hiyo ilikuwa ni siku kama ilikuwa siku ya 5 hapo hivyo kama si uko around. So akaamka akankwa ni kawaida akambona kio mwana are nikamweleza. Then kwa nairo mwana skuru ngamweleza nenda tukachate ndio akaniambia nikamuuliza kuachire kinyozi akante bado sijaenda akaniambia nitaenda kitu saa 4 hapo hivyo so tukamalizana na yeye ndirende ngagenda chukuri cyane cya nyumbani kaenda kuchimarani then chinza maragwa baiga akantext akaniambia njaa imenipiga nikonja kamutaiga akibona akiugo cha gukora yes ngamutainanza choko soka kuruma bunchiraika tukaendelea kuongea ngachibona ikachinza chingacha korosi ndagira na ikire nyumba na achakire korosi ndagira kirona korosi ndagira twaragire tubona tuguchikurara ngamo text ngamubori umefunga kazi akantebie nimefunga kazi ngamubori kwaganya nemie kazi ni tukwambanya kugenda nyuma gante yaya timuganyeti alafu ngamodete ngamubori mambinsa ngapi gocha weka kinyozi na tete ngirende mambi yaye ngiche tumerane nere manchinsa we korone ngirende ngiche gochoro tuonane tachieti ku reply ngaganye reply ya kwenda ku respond chebano nende sababu ngaswabore ngata maybe ata maybe ameingia kwa nyumba amechoka amelala hata maybe ata reply tuongea kesho wana yingubuka 5 in the morning ni prepare mtoto aende shule That's when babangu yesa alikuwa shapigiwa simu. Ilipigiwa simu bono wakasini konte. Sasa kitu simu saa kumekera bono isha confirmiwa wamekufa hadi mwili wa Chris umeonekana among the 4 people. Bono tata ingubo keraka getenga na amanya ninganchite kura kerona abokire na aligere in the morning alikuja akarespond ama kurespond. Ni Facebook mugo chat. Facebook kwa matari wakera nesi mwasimulika ne message ya kawaida. Sometimes akera to tunapigiananga calls. So ni calls text si sana ni Facebook na calls sana hizo ndo huwa tunatumia. Yo munyo maine go say you are just a girlfriend sale go sikanyara mura atarakoletanka. Nilikuwa nimekuja huko nyumbani. So kwa leo kutoka nkaseni. That time nilikuwa nimeenda nyumbani.
Zoya mwarago sandra kerende nkawali. Ilikuwa tu haikuwa kwa ubaya, nikienda haikuwa kwa ubaya. Okay. Bono rende kero na boka 5 kimambire ni prepare mtoto kama kawaida. Alirende tata kondangirio kontebinga. Nonyo kuri kwa mpaka aliyepata hadi na utiro mrewa na kagetenga maybe mtu ameniambia. Basi maybe na iwe Facebook na are juu nilisikia wakati incident ile happen watu wengi walipost juu ya kifo yao na watu wengine. Wana njitukeri siku maindi hata kufungua Facebook that morning. Na wete tunga chaka prepare mwana ende school. Wana na utiro mrewa babangu hakuwa na feel vizuri. Ngakuminga kiabo kama pema iga sengenja ndatingo cha kuboka 6 na lingo kuboka kama mabero nyororo segicha mwana chire school. Ngakumirende nande ngakiabo kama pema gai gubobe mono ni kitu anahitaji ni maji anataka warm. Wana rende na yako ndangirio kontebi nonya kituriga accident nero ya tokire sombo ngamubori accident gani andebi Chris mbari ngene tuk banyorira accident naba akutaka kuniambia direct. Mona kero hangeresa agante inte temogende na anti yago mbakororo manyanga ki accident yeyure lakini bono gakonya gondebi maindi yane ngaranga ya sare kiripi ngaira na ngabori tata accident yebanyore akutaka kuniambia tu ameshutiwa abori heba umiete oseba kwete ngaratate njiraba emotion hata tukondigere yantebi ngamanya bintu mbiri buya nari nasogete ni kasoka na hata antia kinifuata kutoka nyuma kwa ananifikia nalingo ikasombo gari ntara iko ase incident nganyara one of the person oyo ringoro rarende ubori accident kina igure yaberere sombo gai ngamubori ngakikirisi yale moya yale aumiete mono ya ntebia hapana tumempoteza wote wanaonyolika huko ndani wote wamekufa na boli ngakiaso mimi sikuwa nimejua bado kama ni kushutiwa ona gafuta nimelia nalibono nalingocha kubona antu akonya gukwana nga hatu walishutiwa nalibono nachaka ngachaka ukumi Chris alishutiwa alifanya nini wako nyare mbere ya iru rende marani Chris amefanya nini anashutiwa ngaki hapa ntimba ka Chris ajaipigana na mtu ajai fight na mtu ajai kosana na mtu ndiba ukibi acha teko bavamira that time walikuwa na nini bone kibage andreto sombo gabu waliingia kwa hiyo tuktuk bakakora msako wakapata vitu zenye zilikuwa ndani hizo machines zake zenye alikuwa ameenda kunyola place yuko nyaramba mbara renovate buya so hizo items zenye alikuwa anaenda kutumia kunyola jioni angezikip kwa bag wote na vira vinyomba Bono na hivyo kabia to so mpaka bono na bungu metingi Chris yako but later news chigachanga ngane yubago biarenge walikuwa wameenda kuiba. All this time mimi nimejua Chris hajaiba na wale mpaka hata ajui mtoto amekosa kitu mbona hajaienda iberenda atora mwana renda anyore eto kulikiria yake tubwate mwana no yo mwana no yo ito all this time nimemjua sijaisikia Chris ameiba. Wana kirara chitako nyara news ngati waliiba walivamia place ebinte birende na ngukumete mpaka bono waliiba nini sababu sijaisikia wakisema ati hizi vitu ndo waliiba na kama walikuwa na guns kwa nini meta abantu babwata chigani sema maybe kama kwanya walikuwa wanatakiana mbalinge kuituba nsiko baku so I'm really in a lot of pain kuru that time sijailala abonde igongo ngukumete ngabona nsekiyende mtoto anaendelea kuniuliza mama dad ako wapi unatoa chitega tuikata nyumba gari mtoto aliingia huko kwa nyumba anauliza dad ako wapi kwanza kana tuikata para tuarenge no mumredo ko kudevyo yontirete kurunga mate mwana hikituikata yakamburi dad ako nyumbani ndo mtabia yako nyumbani ya tuikaiga akaingia kwa nyumba kira to uchikurara bote kubona kira boika abanda kurara ndete mobeka bari rarare mwana kamuri dadi yako wapi mwana cheta akatebanga silali kama dadi yuko kwa kitanda ana maswali ayo mwana yakonya kumboli na mbere tamako abagenda tokonya kuboli nga dadi yako wapi akora gento kete ya dadi onta bisi ni dadi musishike ni dadi inaniuma hadi sai mati mache ukingwa mwana oyo inaniuma wale kendo karakipete maji mbo Chris aliiba nini hapo mali walivamia mbona hawakutupeleka huko sengenjori tike tulifuatilia
mbona wakutupeleka huko watuonyesha hii ndio place yenye imevamiwa, waliiba nini ebintu bya items tanga na wabegete mesali watabe hizi ndio vitu zenye wameiba zilikuwa wapi, zilienda wapi. After sababu kera askari bako bako ibintu bibiri bako bibeka kina na kigambu 3 months was 3 years ibintu bibiri na wabiko wera zilikuwa wapi, na hizi firearms zenye wanasema walikuwa nazo sijui ni guns zilienda wapi, asirete iko zilipelekwa wapi zenye Chris walikuwa na all this time. Kwenye ndi Chris yako deal ni gani? Angekuwa naishi place kama hii, Chris alikuwa na dream mingi chabe ile shattered. Alikuwa na dreams mingi. Tuangonya to tare pare to anyare nyomba kete yagachi yonte biesta. Kan to agachi nyomba bune. Ka esto mwana itana ndi skuru ingia. Boge mabu mwana itomba chipoche. So nani tutatimiza na nani hizo dreams zote kama ameenda. Na banti keta sa kong tamete asengo chakira na asengo kore. Mekere ngobata. Kuna 25 years. Wancho murigereria ekero kwarorire mongina Chris na uko na waiga, you can just imagine wete ji dream babu ate na kweresa nga dreams bata ite gocha kerba gwita no empara baligereria nyomba bata banga nto tumenye kabune ga mwana itukana bebia. You can just imagine the pain muswati yagendete gwitira bakaboniga ande sabo kwa bera sincho mwana atete ko berana mamu mwabo image mwana yareyo so se consent ya mamu mwabo na kyo mwana twatebanga na batogo shuti mwana karororo mancho muligeri nchende so kota kuma comfort ko como kwanda second yons you can just do it usina bogo twakere to chasenke igatore nchira kitora konye familia senchira ya mose ende sincho mumro yokoroka nanga ne rolling breadwinner ande korocho mwana no moke no roche dreams nkiora te bategereri baito kyo moelio tutara chikoenda musibati mwabo Chris. Kendo kwa kingo watewe bado tunaendelea, tunataka tupate justice ya Chris. Mbona aliuliwa, hajaiba, amekuwa humble man. Me all this time nimejua, tumejuana na yeye 7 years down the line. Which kind of man alinga sobo magua? Alikuwa humble man, ni mtu mwenye hata mkikosana issue tena basi chiteka chinge usha solve. Talimonto anjete ni mtu tu ana smile, anjete kwa saka. Ni kama tu mtoto wake, ni kucheka tu. Tali to kwa nyara kage achiri ni mtu mani mtulivu aso monda hata na yote ni mtu mtulivu bati yake kuzoea na moko gamba na ni mtu mondo ko kora tambe ni kusmile tu tabwate mangana matambe na muntu Mancho muligeri tinde como sumbwa sama maswali ya mange singincho chinga kibone chigana ale in pain yatunya almo spati mwabe nera tutebi mumuru lenge aina kieka ukina bikira boniga mborukia bwate na ndenkia ganeti asabaligeri baito boigo no ene serikali nkiraga ni como konya singa kibneiga to chandale Mancho muligeri noto na muswati mwabo Chris gaigana yatigara tueresa ngakiama ite mumuru mwabo na boigo ngakiama ite tukeliga mumuru mwabo chikosire bumagwae na ngakiama ite go yori tukeliga ngakikuru baba Chengor kwegira munyangi nyaseti. Yes. Chemwesu kumwa Chris yo mana. Chegakyo mwana yo mtokuru twa mukini garo mwana muya mwana muitongo. Lakini asana arenge nche so agatoko cyari dio kindo. Kwa kirusi mino mwana mino bayibire bintu ora sirwa masasi. Ngo jalende karana ajete tinyoreti konyoro iruru mochari. Wana ntu to no kumino mwana yo mindu na twa mukini. Mwana mtoto bwati ko boko tambe no mwana muya nande konyana konyete mama. Mama rwata se miaka kiandale insenero kuligie gento mwa. Bono gakibuno mwana yo minta sire to etento nyoro bwana na kinkio mwana ya karale koiba. Nkiba togete na kirakyo. Una bwo bwana takeire tonyore. Buna wakina buna room swati omone. Gocha baka Chris abiru muntu omone. Na bwa type endego seboka barabondo bwensi. Ya. Mwana yo minto na abante kenyoro buna asomete. Bandomba mwana mindaro mwana muororo. Tali mwana mwangararu. Aro mwana muitongo gendo kya mondo igatari ko Rusia Kyora tebe baligere bakolgere tinse bune chiga chikakira tebe bali mondo gereti e familia ya itoto bwate mechando omwana ominto okure bone gendo tutaete no boene tutaete justice arora kana yo ogo ituko omwana ominto na yakero omwana yo igo minta itetu ebinte ebye kero bale koraswa masasi yo bale kobekiro kero omwana ominta akore bakore tusachingi asina ala ko ndo jiko ngegere kanyonsi iganya tune pro dry na maguta ebina bye binda bwata segunie yo igasi yana re yale igasi na re ya renge
bagambi basayengi bagukwa Jabana bagambi bagaiga mbara kwana gene no eminto gaiga mbara ja batorore batotebi yaya tindaro no mugambi ogocha gaiga yaya mugambi taracha gaiga Jabana ndambente senge njo mwana yo mintati ko mwana omoke bali bare yasona ni bamokonyo yora where wisas tosikio mwana oyo iga okuna kugo sabana nje tebe amongo mino narwale na mama gabwate mejaro nondo rasuki gune enkoro yo gwancha nyasa mokonye mama nere ese mancho muligeria karato ko soana ndi maswati ondo mwabo ase obuyenge zaidi neti gatwerese nkero kyama itegoro yo gusira ko muri mwabo bekera chinse ngaki kuru baba nche nteresa ke muntu ngoruko na seti nche kirisa ko bwati okay inauma ever since umi nche sumanyata akikuwa na shida yote hata watafute hizo mpesa ananiambia sis nisaidie kitu kidogo brother ngoje kwa na mkono mrefu ni kama twin juu yeye mimi nimemshinda mwaka mmoja so ni mtu tumegrow up na yeye najua unaweza kuwa na shida kusaidia people know him like a good boy, a good man. Hata alikuwa anafaa kuingia kazi aligraduate amekaa nje 2 years ekasi yako nyakuri unaenda kwenda mama ngia someri alikuwa alisoma criminal psychology aligraduate na second class honors kutoka Moi Kenyorokia amsometi tari mtu abote Kenyorokia amsometi angekuwa na shida mtu anamtumia pesa lipa rent fanya hivi hata ulize tu Kenyorokia from town to yona manyete iguru ya mangana ye criminal sinero someri mangana ya ba Ate kutoka ngana toka se criminal kama ite. Nini certificate za cha chonsi mama bwate. Ndio alikuwa anafaa kuingia kazi sasa zimelala tu hapo. Wamemuua bure. Nakipona kuigura yengi kuigulikia vete. What happened? Umesikia nini? Hiyo siku tulikuwa tumeongea naye. Kuna mali alikuwa ameanza ananyolea kazini yangu kinyozi. Na ni mtu mwenye na boko magaiti akire. Alikuwa na maintain oru ngaiga oira na mapema. Asa kuna rafiki yake alikuja. Moja ile usani boli tuanagotia vile mimi nimefollow up everything walikuwa afo. Sasa wajua wana evidence they got nothing to say ile kushutiwa hata tunajua ni nani wala shoot. So the only thing that we want ni justice. Kaza hata akipumzika ameacha mtoto mdogo na wife she's young. Maana sasa tujua atakaa. We only want justice. Hata kama atazikwa tujua alikufa na hiki kitu na hii kwa sababu ya hasira. Wauliza nini alishikwa na nini ziko wapi hizo vitu? Nothing. Hajawaiba na bako akoruande mahati kaburi. Hata anaweza pewa mahali aseme niko poa hata kama hajakula. Ame maintain hapa ever since I graduate 22nd 2022 December. Paka saa hii ameyasol tu hapa. Huo ni mtu mwenye angekuwa naiba aishi kwa jikoni ya mama yake. Hata mwingine hapo na nothing iko hapo. Ndio alikuwa anafaa kwenda kazi wamemuua. Sawa kama alikuwa na makosa tupate tu justice. Kanya mimi nauliza ni wanzo wenye wote kama wanaweza toka tu tupate justice. Atrimbo Kigu akiwa alishutiwa akiwa na makosa. Si bure. Ukienda kuuliza sawa statement mnaandika nini? Ati ilikuwa na hii. Nothing. Nini wameandika kwa statement? Tu walikuwa wameenda sijui mahali kununua donuts wakaanza kelele. Ati hapo ndo walivamia. Hata mwanamke mwenyewe hajaenda ameshindwa kwenda kuripoti na report nini alisema walikuwa wanapiga kelele. Ndio bwana akapigia maskari simu. Hata maskari wampigiwa simu mmoja ni kina nani mbona wanakuja wao watoto. Wakati mtu anaiba anafaa kushutiwa. Hafai kushutiwa si wamshike wampeleke sela ama wafungulie kesi si ati anashutiwa anauliwa. Ni yeye aliiba. Wengine wamekufa wawili nyuma. Wengine wako mbele hadi ni watoto wenye hata si hawakuwa hawakai hapa. Mmoja wengine wako Kisumu mshana sijui ni wapi. Brother yangu anakuanga hapa sio rafiki akaacha mtoto niko Cheiga na walikuwa narudi nyumbani wanashutiwa. Kenya naishi hivyo saizi hiyo ndio justice. Hata kama mtu naiba shika mtu wewe ni askari shika mtu mpeleke fungua kesi. Si kuua watoto wadogo. Wameacha watu na mamangu ndiye alikuwa anamtegemea yeye angemtoa kwa umaskini. Mamangu tabaki aje? Okay, naweza sema pia mimi penye niko sema nikuje niishi na mamangu itanisaidia pia mimi. Pia mimi niko na watoto niko na familia nafanya angalia. Lakini si tuomba tu justice. Hata kama ni peaceful maandamano tutafanya bora tupate justice. Ndio tu. Tafadhali. Wancho muligere na boroche oborobora senke. Just imagine umwana wasomeri okure university. Wasomeri gune Kenyoro. Mutapuka timoro butaka. Alafu emambia yamoko hapo kwa nyaranga mwana gotai.
You can just imagine. Borobore nke iga basomeri umwana ekenyoro abantu bagacanga emichango umwana ukindire bakobera umuntu monene shakire kuirwanira lika ko bankare ne chikasipna chitayo Kenya uboke mambie emonya olengo umwana gokure. Yes sawa. Ana ndago toka na magoso lakini sheria te yego te bango umuntu natakirwa kuri sasa. Familia ige kurera ne haki yabo. Justice aso mwana obo. Nabo igonye anara machikare saba sigari. Wikegente kirigererwa senchera yo bwikirano elio tumanye nga yo mochandole elio mwana iganya orobwene bwaye. Pole sana sister. Thank you. Mwancho muligereri ntete kwa na bamura ba korana barabwe gasiga iga. Ekero ntete kwa na bangwana baiga bonse senchera yo bwikirano. At least elio tunya likuba kwandra se bonse asobwamo. Ete bali mwensi pimolege na mogocha asobwamo. Elio to koleki. To igwiki babwa. Mwancho muligeri ntete kwa naba nyakenyero ba murabali bakonya bakoregasi na barabo n'abantu ba marani sasa umbogo yonsi gaya sitejire kinyinge senchire bugana barabata yari tweri ngaki bali maete na boyi gonki ba maete goro yeli nganeli akiguruko nguruku maruja Joseph yes njene kaseni ya Chris kora ni turenere ngora atara turenere ni factory tukena bante ti totarnere lakini akabaye musukane kidogo lakini wana njana wanga kere simi sa tiza ja butukuri tugeria itire yes tugate buna ate abantu gete bara sirusombo ga masasi gito ikora tugasange ba kungusukuri etukutuku eyume bari ngina basane baya bamura batatu chinsairenga cyarenge sa disa ya jinsa kianda chabutuko ejabutuko amatuge toro baskari bakabarusikuri etukutugume bakabacheke mubuko bakarusi ujisimi bakarusi nechi masini choko ingera bakarusi mali bakabekera nsi chikirisi ari kuingera ono ndo nabatukumete kurelkene ngeyo yakorekanire mabakirisi noro chencherere ono ndo tukumete to manyeke mane ngikendra to nyabari gusuta nchibundu kechinga ichire binde binga ibere bari kuibalende tumanya obene bokorekane gako sobuya ngiki aberige kogendra gitari kuba gokigura yabasigari bege basomboga basikari bagofuatwa njira ndi yonse nono mwibika bwatirwe betakira iro station nake chere igore ira baiba endoro ono ndo tukumete barasire gendo ngeyo gyateke bu step ende yonse aba tukumete ige family tukumete abanda abange tukumete abananje abasani baye tukumete sana batabekanere nga bachete ko buna esemo chibomuntu ngakiya ukwana manganaye omojo ino tutake tukomanya serikali utanga yatoro kiri omochikete to no bari kupuna nande bana banaye omolike mangana noroje karo kwebane tukutuku noche nande direct bakase ino lioka kyara kurumara ni CCTV njiroro kiri endongeroro ngibari kubwatirwa je CCTV jiro ababara sireme parasire tukutuku barusi we tukutuku memorai. Mwancho muligerire araba saya bayigamba gakiri sana nabo igobagata na mandamano batete gukora yo mulembe elikomanya obwene wa mangana igagenda tanga kigoro kwendu njengoro kunaftare ndieki yes anke mango toiborera mumuro no tosomete skuru yamo no tokinete ntwanya kora kubwata muntu sati yes na muntu taye kenyoreke kimura agota ino nyakurwana na mumuro tabwatire code ndi yonsi ya criminal orate no so chiro rusi gwe biara gusinanake woneka tuko iguno mumuro yo rasirwe in fact na batonda gate wikira boniga etumanyete no mumuro yo twa muchangirete kenyoro twakora nini akaenda gusoma ukurira masoma aya rirube kwa ryachire ngori kwarenge nero itokotokonya une kenyoro nina kigutuka naenda goitubo saigo atabwati magosi kyagera ntumu maete unakinete tabwati ko bokogutambe na aba bagotena niki bagurenge na mba ibete inki batara toro keri una intu abantu bamwabo asachite bakabuna nebintu baibete inki batara totenda mbitebi na bibibire erinde tomanya na kweli muntu mbasaritie tige serikali ete nekwane kemaene na inde tote inki bare kumubuni bakubuni abana bakubaita bamura baminto in fact mamu mwabo gasinyire kyakora mamu mwabo garwarite mumuro inero kumurigeria nere kirigento bono mumuro inere konyi mamu abarorire taya mwabo osirire mamu mwabona kyakomenya umwana waina kyakomenya family atigire maega bono tete serikali totebinga kio egendre tugunjeri nganeri nande nakio ekorikore kyara tete kero tukumutuguta tokomwenia tumanye twamwenia ugosire kwae kwaringe igana aina aron natagete kumanya. Biamono, thank you so much. Biamono. Yes. Ntinkoro ku Samuel Mireri. Yes, Samuel. Tino yokerundaga ninka. Oni kazi ni anesirete. Yes. Ni gonde no robonge.
na nditinda tinkuwa na mange zeng'echokero litukeria murao baitire. Ni fact nilienda nikachionea mimi mwenyewe. Niliona usuni sana wakati niliona ndugu yangu anauawa kama mnyama namna hiyo. Ama Nyasaye nchege ndo nari gusaba serikali irangererie genteke nande chungu se kabisa emanyenki abana babari kuitero murigere liga in fact yenyombe murigere bunere mwana uyo tarenge muibi no chasa menyete chikomo no chasa menyete rora mama mwaba bunare rigere na mama mwabare ka kese ese nkibonese Zeringiye cherete mbari ko babwataga hakibabeire ime banye babwate bintu byobo ibi basibwe serikali je nari gutabo so gwanja gwabo otobwatisie mamumu abanyoro bwene nabasikari aba bamenyire marani mono paka bamenyire bakorire nsobo je nari gusaba mu cyumbo ito cyabeti tabatari egentike kerokyo todo tiga gisirerense kebwati burunge nabasikari aba bamenyire marani orusiororo obaira soko baira oreta abangao karkwa chito botko boye karkwa getororo ngikwanya orete kero ngikwa roche picture kikwanya orete ese scenario victor nanyorete ororo nanyorete nga umumura nari kwanyoro oitirwo ore para no muiseke lakero nabasikari mbare ngomba atagete tuikange bono tugachikomongera no mungwana jobarenge nero itetuma ataiga konyora no barenge tugumira kini babere shiko barenge bakwete bono ndura taite kuchikaribia torore ngambare kora abande ntu abamanyete muntu twatagete komanyanga abana babara sumbara pia etukutuku yero monyo maete etukutuku ene yaba yarenge eyo mungwana oyo bwo ari mata musani oye ne yabo yarenge mumurumu abamugorete nabasani bari bono nere twachite tukarigerere lakini tena botu warochinga abana abo baitire bobe lakini rende kenyoro kiwachitona ekenyoro nari gusaba subengana kia serikali tubwatisia abaminto n'abantu bonsi mutubwatisia kenyoro yake mango ngantu bwate mechande menge bona bono mungino nabwate mechande menge akimokonya so gwanja kwaino n'umwana orochatiga n'umwana omoke n'umungino n'omoke tafataria serikali fuatilia hii kitu tuchukwe yake aba chief mbale kenyoro kiga ba sub chief aba tureti kiko barabungi kuba kwande goringaneri igoro yoba yaba chaba ba sub chief n'aba tureti genteke na baramuke basinyete lakini rende ndogendete konya gukebwati togende konya gugechungusa na gukebwati mono gochime torore obwene bwo mwana obwatukire polsane ndugu yana soko yana na bokorro borro bwate igoreli nganeri mancho muligiriye maswali na rayo kuboligwa no gweta maswali yakuboligwa ara makongo iga aibika nabo gojaji nabo igo bintu kuboli ngeringa ekaro moibia bwatiru resolve nelio ne bano moibia olio mokongo chikondi yori gatebanga muntu naro takire kuita omuntu akwe basebona etakire ngo muntu akara bwatiru kende gionsi esheria nere kubwatigwa omuntu irukoti uitetea onye kinage kumubwa obwato osibwa mongina nero yiga no bagote banane moroche nke yiga bunere Chris no amete nyomba no amete nyombe no amete abo eba kubolinga ngolio maete urato erese igoro ya nyombe nga Chris no amete olio ndiwa chamwa manje moligereria kero ko imagine nga nyomba nere yiga obamenyetega ongna nero yiga cameraman yana bego koro kichibicha chire nyomba na noroche nyomba bunere noroche ime bunere aso mungwano ikonyakora imagine umwana ogumuganyeta ache marago asangite dagocha you can imagine nabana kirisi wanangire gocha karumarani gaki kirisi batara kongita batega kirisi gaki ai bara mwana ndoke gaki munandu arete gaki bakangitero mwana ne gaki nga inko genda bono akia serikali etaga nkonya gaki chirigerari gaki umwana gasomera bakongo bamate bakamusomya zarenga esinge jarengo miyagaki gaki tokonya serikali gaki moji cheno nini mole ancho moligereri
kende gya dokumenta enyomba nere iga no mwamete nere ma mwabwate vision moch mwagache nyomba ingia omwana yuno asome skuru ingia pole sana onde bwa nsiole ska abantu bale ga cheba advocate bale ga gubara batenere sekina eli connection obwene bwabo bwatokire naboko so asenke elio kwane nabarabo umuntu gochaga iga umuntu uratake gocha bakaga igeria kuba kwanira ngayinga yagweta bakaika kurubosongo akikera marani stage atebe ngoenda aikete atinya keiri atire sombo gutira aike moyare kera ikire moyara sukange 100 meters abori mwanya setting ai so Chris onara no bwate basho dinge yo kwere sasa oseneri ngai kitabia asumuntu kurubosongo gochaga iga ya kurubosonga ike marani aru marani ke somboko kurusomboga abori nyakeiri atebererigwe paka nyakeiri gaikire nyakeiri atara ikegeita katikati abu nabakubori onyaseti gose sobo Chris nabakonyora abantu baringira abuna na abana bamotebye tagosira onche muri no to korera go sebono niko enda ndi bakasenke iga chidona chia banyore tungano ga go yu bagite esimi ninke bakoro manyenga ero yo agite simi arangiria basigari ngige kogera barangireti nabo igo na ruwete libaga banta ba ko massage kurwa uninga enda bakasaba sigari na baramba bolinga nabo bakorete gentekiga to andandale chenkro ko brand makna that this is the Kusi voice yanda kuligereria nabo igo nabo gwakira mongino esimi nabo gwakira mo swati o igesimi nabo igo nabo gocha bakasenke iga kuba liberera gose kuba konya senjire ndyanze tomerane asomugano gocha